mbanje kubasuhuza. Ese wabuze amateka yaranze iki gihugu cyacu cy'u Rwanda? Ese wabuze ahantu iki gihugu cyacu cyavuye? Ese wabuze ahantu kigeze? Ibuka neza, hahandi imihanda yari ibitaka gusa, waragendaga ugasaya, wakandagira aho ugeze hose ukabusa nk'akavurivundi. Ariko se ubu niko bimeze? Dore ukuntu byagenze. Aho ubu ngubu usigaye wikanga uri kugenda mu mihanda y'imikara gusa. Gusezera ivumbi byararangiye, icyondo byararangiye. Byaba byaratewe n'iki? Reka duhere ku ngoma ya kera. Ese byari byifashe bite? Rubyiruko rw'ubu wicikwa no mateka. Mwibutse nireke rukunge rutaramana guhiga imfura mu bahizi. Uwimana haye igishwi gipima toni 300 ariko ikaba yaramaye ibiro 30. Mbanje kubasuhuza. Reka turebe ku ngoma y'ubu ngubu. Aho igihugu gisigaye kiri gutemba amata n'ubuki. Turabikesha nde? Umubyeyi wacu His Excellency Paul Kagame. Reka turebe zimwe mu ncamake z'amateka yaranze u Rwanda, by'umwihariko His Excellency Paul Kagame. Mbabwireho no kuri Fred Gisa Rwigema mu rugendo rwo kubohora igihugu cyacu. Reka duhere kuri Fred Gisa Rwigema. Ese ni muntu ki? Yavutse ryari? Yavukiye he? Byamugendekeye bite? Fred Gisa Rwigema yavutse ku itariki 10 Mata mu mwaka wa 1957. Yavukiye mu muryango w'impunzi z'Abanyarwanda zari muri Uganda. Ayinjiye mu rugamba rwa NRA muri Uganda ayobowe na Yoweri Museveni. Yabaye umwe mu basirikari bakomeye cyane muri NRA. Mu mwaka wa 1987 yabaye umugaba w'ingabo wungirije mu gisirikari cya Uganda. Yabaye umwe mu bashinze umutwe wa FPR Inkotanyi. Ku itariki ya mbere y'Ukwakira 1990 yayoboye igitero cyo gutagiza urugamba rwo kubohora u Rwanda. Yaguye ku rugamba ku itariki 2 z'Ukwakira mu mwaka wa 1990. Nyuma y'umunsi umwe gusa urugamba rutangiye. Yari inkuru y'incamugongo kuko bamwe mu basirikari basa nkaho bacitse intege. Ariko intego bari bafite ntabwo yigeze iteshuka cyangwa se ngo bayiveho yo kurokora Abanyarwanda. Fred Gisa Rwigema yari afite imyaka 33. Yavutse mu mwaka wa 1957. Yitabye Imana mu mwaka wa 1990. Tuzahora tukwibuka, uri intwari, tuzagoza ku mutima, tuzahora tugufatira icyitegererezo. Twigarukire kuri Mutazimbwa kwitabaro. Imyatumisha ni mukanga kwitabano n'iyiganda, aho rukomeye nahatangwa. Ni imanzi y'uburezi yera cyane, ibitenze yarabicicikesheje biraruce birarumira. Maze banzogoma bo gatsindwa babura yo bacira nayo bamira. Uwo ninde? Ni muntu ki? Imfura y'u Rwanda, His Excellency Paul Kagame. Imfura dukunda, imfura dusingiza. Yavutse mu mwaka wa 1957. Ukwakira ku itariki 23 yavukiye ahahoze yitwa Tambwe mu cyahoze ari prefegitura ya Gitarama, ubu ni Muhanga. Mu mwaka wa 1960 kugeza mu mwaka wa 1961 umuryango we wahungiye muri Uganda. Yinjiye mu gisirikari cya NRA cya Museveni. Yabaye umwe mu bayobozi ba FPR Inkotanyi. Yashinzwe mu mwaka wa 1987. Mu mwaka wa 1990 ubwo His Excellency Paul Kagame yari mu mahugurwa ya gisirikari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Igihe urugamba rwo kubohora u Rwanda rwatangiraga. Nyuma y'urupfu rwa Fred Gisa Rwigema yagarutse ayobora urugamba rwa FPR Inkotanyi. Ku itariki ya Nyakanga 1994 FPR Inkotanyi yafashe Kigali, ihagarika jenoside yakorewe Abatutsi, ndetse urugamba rurarangira. Ku itariki 22 Mata mu mwaka wa 2000 yabaye perezida w'u Rwanda. Kugeza muri Kamena 2026 aracyari perezida w'u Rwanda. Imyaka afite imyaka 68. Yavutse
ku itariki 26 Ukwakira 1957. Urugamba rwo kubohora urwa Gasabo. Dore ibihe by'ingenzi mu rugamba rwo kubohora igihugu. Ndakubwira umwaka, mubwire n'icyabaye. Mu mwaka w'1947 hashinzwe FPR Inkotanyi. Ku itariki ya mbere y'Ukwakira 1990 urugamba rwo kubohora igihugu nibwo rwatangiye. Ku itariki 2 z'Ukwakira 1990 Fred Gisa Rwigema nibwo yaguye ku rugamba, yari inkuru y'incamugongo. Ku itariki ya mbere mu mwaka w'1990 Paul Kagame afata ubuyobozi bw'igisirikare cya FPR Inkotanyi. Mu mwaka w'1990 kugeza mu mwaka w'1994 intambara yo kubohora igihugu irakomeza. Ku itariki ya Nyakanga mu mwaka w'1994 Kigali irafatwa na FPR, urugamba rurarangira. Mu mwaka w'2000 Paul Kagame aba perezida w'u Rwanda. Kugeza mu mwaka wa 2026 aracyatuyoboye, ahageje imyaka 68. Turamushyigikiye, tuzahora tumukunda, twifuza yuko yazatuyobora iteka ryose. Mwibutse ibi biganiro nta handi wabisanga, ni kuri Muhabura TV. Icyo usabwa, kora subscribe, share ndetse n'ibitekerezo byanyu ni ingenzi, kugira ngo ujye ubona ibiganiro nk'ibi ngibi, utazajya ugira ibiganiro ucikwa. Ndetse ari undi muntu ushaka uko twagukoreraho, wabyandika muri comment. Yari Reki Rukunge, ndabashimiye.